Ассаламу алейкум, да бір жолы. Lada сүйүүчүлөргө Lada Vesta SF чыгарылган жылы 2020, объем 1.6, коробка автомат. Баасы 1 миллион 33 миң рубль. Универсал экен. Биякта Chevrolet Niva'лар дагы турат. Уларды дагы тарта кетейин. Chevrolet Niva чыгарылган жылы 2020. Объем 1.7, коробка механика, 4 ВД. Onun баасы 657 миң рубль. Сіздерге салонындағы көзе кетейін. Ешіктері жабық екен. Бұл жерде дағы бір Lada Vesta тұрады. Бұл седан екен. Чыгарылған жылы 2020. Нет. Сейчас 2 минуты. Хорошо? Спасибо. 2020. Баасы 909 миң рубль. Біз жаулып атабыз деп шаштырып атат. Бат-баттан тартып берейін, андықтан сіздерге. Военный светтегі Lada Niva екен. Чыгарылған жылы 2020. Объем 1.7, 4 ВД. Баасы 707 миң рубль. Аябай қоғыз чыгып тұр. Дискалары дағы заводской қоғыз дискалар екен. Lada Largus чыгарылган жылы 2020. Баасы 842 миң рубль. Объем 1.6. Механикада. Lada Granta. Объем 1.6. Коробка механика. Баасы 665 миң рубль. Бір Lada X-Ray тұрады. Чыгарылган жылы 2020, объем 1.6, коробка автомат, баасы 1 миллион 57 миң рубль. Мындай комплект үстүндө дагы багажник бар экен. Коробка автомат екен. Салонда бір сыра көрсөтүп коеюн сиздерге. Lada Vesta чыгарылган жылы 2020. Объем 1.6, автомат, баасы 730 миң рубль. Шындай достор, Ладалардын, Жигулилердин бааларын билип бер деп комментарийден сурангандар болду эле. Силердин суранычыңыздарды канааттандыра алдым деп ойлойм. Видео жаккан болсо лайктан басыңыздар, каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар.